mbifurije wa mbere mwiza cyane. Ikinyamakuru Tutto Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani ati Juve iraririmba ati ishimira AS Roma nyuma yuko ikipe ya Roma ingenje n'ikipe ya Inter domira kuri umugoro bitego 2-2. Ikinyamakuru kikatubwira ko Inter mu by'ukuri ngishimire cyane Lukaku wateye penalty rero yatumye bagaruka ku manota 5 inyuma ya Maurizio Sarri ufite akazi gakomeye cyane kuri umugoroba agomba gutsinda ikipe ya Lazio Roma agakiramo ikinyoro cyo 8 hanyuma akaba ari umwanya wa Cristiano Ronaldo wo kwataka Ciro Immobile akareba ko yamunyiraho kubatsinze ibitego byinshi cyane muri iyi saison muri Serie A. Twekeje mu gihugu cya Espagne ikinyamakuru Sport kitiego ati ikipe ya Barcelona nibura yagarukanye santima ati nkuko Setiere yabasabye yuko uyu mukino bawinjiramo kabisa bakagarura morale hanyuma bagatangira gutegura imikino ya Champions League. Hanyuma kandi ikinyamakuru kikakivuga ati rero bafunze champion mu by'ukuri muri fete y'ibitego ubwo batsindaga ibitego 5-0 ikipe ya Deportivo Alaves. Mundo Deportivo yo ikongamo ivuga ati ibi birafasha Messi na Setien gushyira hamwe imbaraga kabisa mu gushaka igikombe gikurikiraho. Messi nyuma y'iyi match yagize ibyo atangaza avuga ati tureke critique atubigiye kirageze cyo kugira ngo dukore. Iki kinyamakuru kandi kikatubwira ko Messi yatwaye rero Pichichi ya 7 no kuvuga ngo kuba top scorer muri La Liga inshuro 7 akaba rero ari agahirgo ashyizeho nyuma yuko yanganyaga na Terimozara inshuro 6. Uwo Messi rero akaba ashyizeho record kabisa no kuzareba uburyo bahangana nayo kwikuraho ningi akaba yikuyeho guhera mu 1953 ko nibwo Terimozara yabikoraga agira Pichichi inshuro 6. Mundo Deportivo kandi kabitwereka hanga hari amakipe ko nazitabira ku mugabane Burayi yamanutse akaba Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid na Sevilla zajya muri Champions League hanyuma Villarreal, Sociedad ndetse n'ikipe ya Granada bajye muri Europa hanyuma Leganes, Mallorca ndetse na Espanyol zose zikaba zamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza nta kindi kiri kuvuga kabisa ni Manchester United yatsinzwe na Chelsea ibitego 3-1 Mason Mount, Olivier Giroud ndetse Maguire yitsinda Bruno Fernandes niwe watsinze igitego kimwe Man United. Ibinyamakuru bikaba byihaye umuntu witwa David De Gea mu buryo bukomeye cyane. Daily Express kiti Ole Gunnar Solskjaer arashidikanya ku mwanya wa David De Gea nyuma y'amakosa yakoze ku gitego cya Mason Mount. Daily Express kandi kanagaruka no ku mutoza Nigel Pearson wayirukanwe kabisa akivuga ati ni shock kuba yirukanwe n'ikipe ya Watford hasigaye iminsi 2 ya shampiyona. Ikinyamakuru Daily Star cyo ibyo David De Gea yakoze kikaba cyabyisa amahano mu by'ukuri. Ole Gunnar Solskjaer rero ngo akaba ari kubona umwanya wa David De Gea mu by'ukuri kugenda ujya mu mazi abira. iSport yo ikayitubwira ati ni iherezo ry'urugendo kabisa atamakosa ya David De Gea yahesheje Chelsea umwanya wo kugera ku mukino wa nyuma. The Telegraph ikabitubwira ati David De Gea akazoza ke karashidikanywaho nyuma ya Oreli yakoze. Ikinyamakuru The Guardian kiti amaso yerekeje kuri David De Gea nyuma y'ubuswa yakoze bwagejeje Chelsea ku mukino wa nyuma. Ikinyamakuru The Times nacyo nticyacitswe kiti Chelsea yahawe impano na David De Gea. Ikinyamakuru The Mail kiti umuzamu yatanze impano y'ubucucu n'uburangare kuri Chelsea ijya ku mukino wa nyuma. The Mail kandi kabitubwira ko Ole Gunnar Solskjaer yirashe mu kirenge apanga ikipe atekereza imikino ya Premier League. Umutoza Ole Gunnar Solskjaer kandi yanatangaje ko iyi match yabagoye cyane kubera n'ikibazo cy'imvune bagize. Ikinyamakuru The Sun nacyo ibyo David De Gea yakoze kikaba cyabyisa amahano. Umutoza wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kritika cyane David De Gea mu by'ukuri ati nitangire n'akantu na kamwe aravuga ati David De Gea arabizi ko agomba gukuramo uriya mupira w'igitego cya 2 ati namakosa yakoze nawe kandi abibona. Ikinyamakuru The Mirror cyo kiramutega iminsi kabisa ati mutegereze kurebe ibigiye kuba kuri uyu Espanyol. Ikinyamakuru The Mirror kandi kinatubwira ko ikipe ya Bana mafakaguru kamwe kamaze kugera muri championship. Ariko rezame ibi binyamakuru mu murebe ibintu bikora ubu De Gea tuvuge ko abaye muskuye umunsi kubera kosa rimwe yakoze kuri Mason Mount cyangwa no gushakira umwanya Dean Henderson. Rezame ndangu murashyira muri comment mumbwire kabisa wajya Chelsea nta mupira yakinnye ko ja. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo kiratubwira ko nyuma y'irukanwa rya Roberto Moreno bagashyiraho Niko Kovac rero agomba gutangira akazi ke kuri wa mbere agakoresha imyitozo mu ikipe ya Monaco. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyatubwira ko Victor Osimhen mutazamu umunyanigeriya wakinaga ikipe ya Lille kwa gatandatu yamaze gukora medical i Roma akaba rero agiye gusinya ikipe ya Napoli igihe cy'imyaka 6. Ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ko Unai Emery agiye kwerekeza mu ikipe ya Villarreal bikaba ngo baramaze kumvikana mu kwezi kwa 3 mbere ya Covid tayari deal yari yamaze kurangira. Ikinyamakuru Abora mu gihugu cya Portugal cyo cyatubwira ko Joe Jesus ari gushaka cyane Islam Slimani ni rutayiza mu ikipe ya Leicester City afite contract kugera 2021 yamaze kurangiza ubutizanyo bwe mu ikipe ya Monaco akaba rero agiye kugaruka mu ikipe ya Leicester City ariko ishobora kuba Benfica ishaka guhita imwitwarira. Ikinyamakuru Record cyatubwira ati Les Intouchables atabadakorwaho akaba rero ari uyu mugabo murema hano Ruben Diaz ndetse na Vinicius nkuko babona abangaba umutoza George Jesus yamaze kubwira ikipe ya Benfica ati nizo elema ngomba kubakiraho ikipe yanjye ya Benfica aba ntibakorwaho. Reka turendire ko bizagenda. Les amis umunsi mwiza cyane.